Hiti FM a eu le plaisir d'interviewer Moetai BROTHERSON, député de Polynésie, lors de la réunion du conseil d'orientation qui s'est tenue à la présidence hier au sujet des conséquences des essais nucléaires en REO TAHITI. Te tuha amata mua na tamatou I tua tapapa o I hupa o te tuatihia I te siven e ini ai te I tumuprau o I te matou warhei te mawanira nā roto anei te I taatira moruro e tātou e tāna pretitini api o Hirohiti te whaarere o rera te I taat o tātou o Logrin tamari moruroa e te vai atura no roto o mai ia mātou te mau tia I roto I te mau apora I pari e tia ia amaruruhi a te I ta ano te siven o ia o Krishnash ina ai te ona I ape te I mau wira o tamata ona e horoa te mau tatarara pene te teiwahi waroa iana e amaramarama e te teiwahi te toeno ara te mau wira ai tia te mana oi papu I ai te mau pahonor ai horohia mai. Mea tanoroa o I te tātou a toru o huruma Tahiti te whareturu tā te amora no ara te hamau ara I ai te rapa aura te I whaiam ai mai roto mai te I mau e atomi e tia hoi I te hauwharani e whahau te moni o te whahupahi e te whareturu tā inha whareturu tā tātou hoi e mere I tātou atihia e hiei te moni no te rapa aura I roto I tō tāua puteho. Te ria tuhua e papu I au e roa I te mau eiwan e veirei I roto I te whareturu tā eiwan pēno te numera anei, pēno te mai anei no te tapura rā te mau whaito hamau rā I roto I te tauroa no te whaiti rā tarai shoa te whaito moni e tano ia whahuhia.